Hello, ja sam Dragan Perović i u ovoj prezentaciji možete vidjeti kako sam uradio retrofit na Dellovom sistema koji upravlja katodnim erozimatom Ingersoll. Na mašini sam ugradio novu elektroniku, ali sam zadržao postojeću elektromehaniku, sklopke, prekidače, osigurače. Centralni deo upravljačkog sistema je kontroler STM32F407. Kontroler komunicira preko serijskog porta sa touch displejem, pomoću koga se prikazuju i menjaju parametri u kontroleru. Mašina ima poseban displej za prikazivanje položaja stola pomoću mernih letvi. Elektroda se vertikalno pomera hidrauličnim klipom koji se upravlja pomoću servoventila. Kontroler kroz servoventil kontroliše struju pomoću H-mosta. Položaj elektrode u odnosu na radni sto kontroler prati pomoću merne letve po Z osi. Ova merna letva spojena je na displej za položaj, dok su druge dve merne letve za X, Y spojene samo na displej za položaj. Energetski deo elektronike koji upravlja sa strujom kojom se rodira materijal, galvanski je odvojen od kontrolera. Struja kroz elektrodu je impulsnog oblika, a za tranzistor snage odabran je IGB tranzistor IR4BC30UD. Na touch displeju se menja perioda celog signala, impuls plus pauza u opsegu od 1 mikrosekunde do 600 mikrosekundi. Širina impulsa se podešava kao procenat periode. Na taj način se finoća obrade reguliše periodom, a intenzitet sa širinom impulsa. Naponi između elektroda se mere odabiranjem na 1 mikrosekundu. Mašina ima dva režima rada, ručni i automatski. Ručni služi da se klip pomera komandama gore-dole, bez obzira na položaj obratka. U automatskom režimu vrši se dve operacije, centriranje i erodiranje. Centriranje, ili kako to majstor često nazivaju tangiranje, startuje se odgovarajućim tasterom, nakon čega kontroler prvo pokrene klip i kada ima očitavanje sa merne letve da je klip krenuo, počinje da menja struju usporavajući klip dok ne stane. Mora se znati struja kroz servoventil koju klip drži u mestu, to jest da se klip ne pomera. Ovaj parametar se menja tokom vremena i zavisi od dosta elemenata, a najviše od temperature ulja. Zato se povremeno meri i tokom erodiranja. Pošto je testiran rad servoventila, elektroda se spušta do komada i drži se prislonjena na komad. To jest, ako se komad podiže se i elektroda i obrnuto. Elektroda se odmakne od komada 1 ili 2 stote, dok se ne izgubi kontakt elektrode i obratka, a potom se klip opet približava. Svaki dodir prati zvučni signal. Pritiskom na taster za prekidanje tangiranja u kontroleru se resetuje položaj elektrode na nulu, a potom se elektroda podiže uvis. Da bi se započelo sa erodiranjem, mora se uključiti pupa za aerozol i podesiti nivo aerozola u kadi. Na ovom erozimatu nivo se podiže vazdušnim jastukom. Preko touch panela se kontroleru zadaje dubina do koje treba da se erodira obradak. Pritiskom na start erodiranja klip kreće na dole i sprovodi rutinu za kontrolu servoventila, sličnu onoj koja se izvršava pri startu tangiranja. Kada elektroda dođe u položaj za erodiranje, kontroler preko servoventila drži elektrodu u tom položaju. Erodiranje je intenzivnije, a obrada grublja kada se povećava period, širina impulsa, broj kondenzatora i broj tranzistora. Kada se dubina do koje je elektroda produbila obradak poveća iznad 2 mm, polako počinju problemi sa ispiranjem opiljaka od erodiranja. Potrebno je dozvoliti periodično odmačinjanje elektrode. Ova odmačinjanja su kontrolisana pomoću merne letve, tako da je povratak ubrzan do blizine dodira. Ako do dodira putem opiljaka ipak dođe, kontroler ostavlja uključen samo prvi tranzistor. Otpornik u kolu prvog tranzistora je dovoljno velik da tranzistor i otpornik mogu neograničeno vremena da izdrže kratak spoj na elektrodama. Sa prve dve grupe kondenzatora trošenje elektrodne je neznatno, ispod 1%. Dubina erodiranja se zadaje preko touch displeja ili pomoću komparatera sa mikroprekidačem. Klip se ne spušta ispod dubine koja je zadata preko touch panela,
a erodiranje se prekida 20 sekundi poslije dostizanja zadate dubine. U tih 20 sekundi poravna se površina na postignutoj dubini, nakon čega se elektroda podiže uvis. Ako se aktivira mikroprekidač na komparateru, erodiranje se odmah prekida, a elektroda se podiže uvis. Ovim retrofitom rešeno je nekoliko problema na nivou softvera i hardvera. Obezbeđen je pouzdan rad mašine u dužem vremenskom periodu. Međutim, nisam optimista u pogledu retrofita ovakvih mašina, jer su retke identične mašine, a rješenja na različitim mašinama su toliko različita da je retrofit toliko različit da se može reći da je svaki put to novi projekat. Zato se ne može sa sigurnošću reći da je ovakav retrofit isplativ za bilo koji erozimat. To prvenstveno zavisi od vrste i stanja servoventila, kompletnosti dokumentacije za mašinu. Hvala na pažnji.